Korak po korak, odrastimo. Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas sa talasa Radija Bosne i Hercegovine i pozivamo da ostanete uz naš radio i emisiju Odrastanje. Ovo je emisija koja je usmjerena roditeljima i odgajateljima u korist djece, a često se bavimo zdravim životom, lijepim odgojem i odrastanjem najmlađih. Afirmišemo projekte koji osnažuju djecu i njihove roditelje, a družimo se sa ljudima koji djeci kreiraju ljepši svijet. Danas ćemo ugostiti akademsku grafičku dizajnericu, osnivačicu udruženja Green Art, Almu Hrasnica Dervišević, koja kroz umjetnost zagovara kvalitet života i budi pozitivan odnos prema okolini. Realizirala je zanimljive projekte sa djecom, Čepo Čilim, to ste čuli sigurno i vidjeli, i Čepo Klupu. Dobro sarađuje sa osnovnom školom Vladislav Skarić u Sarajevu, sa kantonalnom javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Zavodom za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica. Alma je uvijek nasmijana i raspoložena i želi da takav svijet bude i djeci Bosne i Hercegovine i uopšte u svijetu. Uvijek ima neke nove ideje, interesantne sadržaje i osmišljava njihovo vrijeme i kreativno pobjeđuju svi zajedno ambalažni otpad. Ako ostanete sa nama, saznaćete šta novo smišlja. Sa vama u ekipi za mikspultom su Amar Hadži Hajdarević, Boris Boras, muziku je izabrao Tonči Tenžera, ja sam Snježana Galić, pa zapjevajmo. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. Man in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make us manners, someone say he's our hero. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety leads to notoriety. You can end up as the only one. Gentleness, sobriety, there in this society. And that a candle's brighter than the sun. More than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself.
they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. I'm a legal alien, I'm an Englishman, no matter what they say. Be yourself, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman, no matter what they say. Be yourself, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman, no matter what they say. Be yourself, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman, no matter what they say. Pozdravljamo u našoj emisiji Odrastanje na BH Radio 1 našu dragu gošću, akademsku grafičku dizajnericu Almu Hrasnica-Dervišević. Alma nam stiže iz udruženja Green Art, a ja znam da udruženje obilježava 18 godina. Čestitam punoljetstvo. Hvala najljepša. Prvo da se zahvalim na ovom divnom druženju i pozdravim vašu dragu publiku i moram reći da mi je ovo pravo neka kao ona injekcija dobre energije biti ovdje u ovom okruženju. Biti pozitivan u svemu ovome što nam se događa oko nas, jel tako? Jeste. Mnogi naši slušaoci znaju za Čepo Čilim, za Čepo klupu. Ako žele mogu da se fotografišu. Čepo Čilim se nalazi tamo pored onoga lifta kad idete na Ciglane, naselje u Sarajevu, a Čepo klupa na najljepšem mjestu, najprometnijem, mislim, pješačkom jednom prostoru, pored prve gimnazije i umjetničke škole, da malo predahnete, djeca i mladi poslije onih napornih časova, a odrasli nakon silne kupovine tako tih nekih udžbenika, knjiga koje traže pa ne mogu da pronađu u ovome gradu. Alma uvijek ima neke nove ideje. Čepo Čilim je nastajao sakupljanjem oni čepića, pa ste u nijansama lijepili. Da, evo ja sad razmišljam, znači Čepo Čilim je počeo 2013. godine, kada smo mi aplicirali na projekat Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo. Oni su, ja ne znam tačno, sada jedno 7-8 godina imali tu inicijativu koju su implementirali obilježavanje Evropske sedmice za redukciju otpada i Čepo Čilim je upravo produkt tih aktivnosti, jer smo mi onda kreirali projekat da bi obilježili takvu jednu značajnu sedmicu koja je u biti ima za cilj pokretanje projekata koji skreću pažnju na mnoge probleme s kojima se susrećemo u okolišu, a posebno ambalažni otpad, biootpad, onda edukacija o reciklaži i tako dalje. I nekako ti projekti meni kao umjetnici su bili inspirativni, jer je ekologija i zaštita nešto s čim ja živim još od srednje škole. Rodite se s tim otprilike, uvijek ste imali tu ljubav prema prirodi i bolni taj proces kad vidite šta ljudi su u stanju sve da urade onoj našoj jedinoj prirodi, mislim nemamo. I da ugrože ponekad i živote, evo sada poplave su pokazale te silni otpad koji je začepio, da tako kažemo, one odvode. I ove hidrocentrale što se prave, evo vidjeli smo sada te posljedice, ne bi te poplave bile takve, a sve je to profit pojedinaca, mislim, to su jako teške, bolne. Evo mi ćemo malo kao nešto blažim temama da pričamo, isto tako vrlo značajnim i znači od 2013. godine ja sam onda aplicirala za tim projektom i osmislili smo taj Čepo Čilim koji kroz umjetnost zagovara zaštitu okoliša, a ujedno na jedan inovativan način promoviše kulturnu baštinu naše zemlje. To je tako bio jedan ključ, jedan paket koji je evo i dan danas tu, pretvorio se jedan projekat dobre prakse. Ono što sam ja pozivala i apelirala i skretala pažnju upravo na značaj promocije naše kulturne baštine, tog bogatstva izraza, to je nevjerovatno, mislim, kad vi ali ima jedan veliki problem, nedostatak literature. Tako da i sada evo radim upravo na tim takvim projektima gdje možemo da dođemo do jednog štiva koji je dostupan nam običnim građanima, da kažem, možemo mi
otići u biblioteku iz Zorovice, u arhiv i svašta nešto, ali teško dolazimo do značajnijih podataka, tim prije vidimo da je značaj da se radi na takvim projektima. Pozivala sam i kolege i prijatelje u drugim branšama da se okrenu u toj našoj kulturnoj baštini i evo ja mogu sad već nama da pripišem mnoge uspjehe i drugih... Mnogi vas i kopiraju, moram da kažem. Pa jeste. Ja volim kad ih inspirišem, ali malo me je rastužilo, to je ta neka naša praksa, copy-paste i bolje prođu od nas. Ali evo kažu, tješe me, kaže da smo original, ali nema veze, mi idemo dalje i nećemo se zaustaviti na tim stvarima, idemo da obogatimo te naše... sad što se dešava? Nas raduje publika, naši sugrađani. Nama je to jedna zaista velika injekcija koja nas puno te pozitivne energije koja nam daje i volju da nastavimo, a to je što žive s nama taj projekat. Znači non stop mi idemo negdje, neko nam je prikupio neki ambalažni otpad, jer su vidjeli da mi zaista radimo to zdušno, da sav taj ambalažni otpad utkamo u umjetnost. Znači mi smo uspjeli da pretvorimo ambalažni otpad, posebno taj čep, u jedno sredstvo likovnog izražavanja. Mislim da je to golemo. Zaista golemo, to se prije olako tako bacalo, pa onda imamo prilike sada na internetu da vidimo sve one strašne, teške snimke životinja koje dugotrajno umiru, bolno, gutajući te čepove i tako dalje, a mi to samo onako bacimo. Znači, moramo se osvijestiti i pomoći i drugima koji su na ovom našem dunjalku da jedan suživot, da ne bude samo destruktivno. Jel? Green Art sa Almom i djecom koju je okupila, moramo da kažemo, učenici osnovne škole Vladislav Skarić u Sarajevu, pa onda djeca u zavodu Mjedenica. To je fantastično. Alma čini jednu istinsku inkluziju, je li tako? Tu djeca s poteškoćama likovno se iskazuju, a istovremeno ambalažni otpad pretvaraju u neku kreaciju svoju. Mi smo, recimo, ja evo želim da sad spomenem i Rahmetli Harsa Čalševića, koji je altruisti svjetlo. Oni su uvijek bili uz naše projekte. Znači, mi šta god da smo radili, a mi imamo sreću da naše udruženje ima taj upravo paralelno i kulturu i umjetnost i u ovu ekologiju. Šta god da smo radili smo na inkluziji. Radili smo mi, sad ne mogu tačno da sjetim koje, ja mislim 2010. godine radili prvi ekomarš na Iliđi. To je bilo ekolist i imali smo jedan art performance, znači šetali smo kroz ovu aleju, gdje smo na kraju, svi učesnici su imali svoje neke predmete koje smo im dali, da bi na kraju napravili, formirali drvo srama. A to je upravo bilo jedno, da kažem, da podignemo, da skrenemo pažnju na kabasti otpad u prirodi i tako dalje, i da je drvo nešto što je nama, znači, život, a ne da bude u biti na njemu veš mašina, kao što bude te divlje deponije i tako dalje. I tu su altruisti bili s nama i onda u dom... Mislim, evo, kao čovjek sam vrlo sretna da sarađujem sa svim tim ljudima, da me prepoznaju. Dom za djecu bez roditeljskog staranja, je li tako? Oni su isto vrlo aktivni u tim projektima. Oni su vrlo aktivni i kažem, svi ti projekti koji su njima namijenjeni, nikad ih dosta. A moram naglasiti, pogotovo sad u ovim vremenima kad je pandemija, kad je manjak tih aktivnosti, svakome fali, pogotovo od, recimo, djeci u domu Bjelave. Evo, ovim putem ih i pozdravljam, kao i kolegice i kolege u Mjedenici, koji uvijek imaju otvorena vrata za nas. A to je velika stvar, znate, jer vi morate imati godine iza sebe, steći jedno povjerenje, jer ući u te javne obrazovne institucije i škole, ipak morate nešto i donijeti, da garantujete da će djeca imati korist od toga. A naravno, ekološka svijest se razvija, dijete, porodica, jako su značajni. Od početka, znači, kako počnete, tako je, i sad već vidimo da... sad šta se dešava? Meni je jako drago kad uz te neke podrške koje imamo, javnih
institucija, kantonalnih i tako Ja dalje. se nadam da će odrasli prepoznati ove nove projekte koje ste osmislili pa da će vas podržati, jer zaista gdje god je rad za djecu treba pogurati te ljude da istraju u svojim projektima, a djeca čudesa stvaraju. Da, to su upravo ti koji donosioci odluka, jel? Koji trebali bi malo sada, ja moram reći da je nama u nevladnom sektoru ovo je jedan teži period, svima je teško u toj jednoj pandemiji, ali sad je malo ekstremno. Moraju otvoriti oči. Ali evo, mi možemo da se malo pohvalimo da smo i dobili, proširili jednu saradnju isto tako. To ćemo sada pričati, ali da samo podsjetim naše slušalce, ukoliko i oni razmišljaju tako da je važno kreirati neki ljepši svijet, brinuti o prirodi i naravno o djeci, mogu da se oglase, dobro znaju 033 461 111. Sa nama je Alma Hrasnica Dervišević iz udruženja Green Art, akademska umjetnica. I'm going to San Bernardino, ring-a-ding-ding. Milkshake mixes, that's my thing now. These guys bought a heap of my stuff, and I gotta see a good thing sure enough now. Folks line up all down the street, and I'm seeing this girl devour her meat now. And then I get it wham, as clear as day. My pulse begins to hammer and I hear a voice say, these boys have got this down, ought to be one of these in every town. These boys have got the touch, it's clean as a whistle and it don't cost much. Wham, bam, you don't wait long, shake, fries, how do you go? And how about that friendly name? Heck, every little thing ought to stay the same. Oh, my name's not Croc, that's Croc with a K. Like crocodile, but not spelt that way now. It's doggy dog, ready, red. Clock style, boom like that. To expand, you're gonna need a helping hand now. So gentlemen, well, what about me? We'll make a little business history now. Well, we build it up and I buy him out, but man, they made me grind it out now. They open up a new place flipping meat, so I do too, right across the street. I got the name, I need town, they sell up in the end and it all shuts down. Sometimes you got to be an SOB, you wanna make a dream reality. Competition, send them south, they're gonna drown, put a hose in their mouth. You're not past go straight to hell. I smell that immediate smell. Oh, my name's not Croc, that's Croc with a K. Like crocodile, but not spelled that way now. Oh, it's doggy dog, ready, red. Doggy dog, ready, red now. Oh, it's doggy dog, ready, red. Croc style, boom like that. Odrastanje.
Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje. Reći ću našim slušalcima, onima koji nisu u Sarajevu, kada doputuju u Sarajevo, obaveza da prošetaju od Čepoćilima do Čepoklupe, da se odmore, udahnu, a onda skoknu na baš čaršiju, naravno i okuse naše najbolje ćevape. Sa Almom Hrasnica Dervišević o njenoj ljubavi prema prirodi, prema umjetnosti i naravno prema djeci, njenim sjajnim projektima koje su prihvatili i oni ozbiljni, tako da kažem, odrasli koji zaista vole djecu i žele bolji svijet djetinjstvu. Uvijek možemo da pričamo tako neke lijepe stvari, ali ja moram da se prisjetimo, Alma, vašeg projekta Dagara u Pazariću koji je realizovan i sa djecom onako sjajno protekao. Djeca su prvi put neka bila na selu pa učestvovali u tom domaćinstvu na farmi. Da, to je projekat Dagara kojim smo obilježili također Evropsku sedmicu za redukciju otpada, a tada je bila tema biootpad. I ja sam skontala da bi u stvari, pošto volim planinarenje i tako dalje, svjedočila sam odraslim ljudima koji prolaze pored štale, pa ne znam, je to taj neki miris, šta je to? Eto, oni nikad nisu osjetili onaj miris štale. To me zapanilo i skontala sam da dosta toga ima i kod naše djece i mislim da nije u redu da ne osjete te čari i ljepote nekog seoskog domaćinstva. Ja imam prijateljicu Šazu iz Pazarča, evo ovim putem želim da je pozdravim nju i njenu familiju, njena slatko 3 djece koji su bili onako aktivni u tom našem projektu i mi smo onda osmislili zajedno projekat gdje smo sa djecom iz škole Vladislav Skarč i sa direktorom Mehom Pirić koji je uvijek tako spreman da i uzme učešća u našim projektima. Tako da djeca to još zdušnije prihvate i mi smo onda osmislili projekat da skupljamo 7 dana biootpad u kući. Svako dijete je to skupljalo, pa onda ne znam, to su kore od banana, od voća i tako dalje, u kančici, stari, onaj hljeb isto tako, znači sve ono što isto tako olako mi bacimo, mi smo to skupljali, napravili u petak jednu akciju da to sve lijepo sastavimo u tu takozvanu dagaru ili tlak, kako se kažu školski rječnik je tlak, a to je upravo hrana za stoku. Znači, u to se još i doda i mekinje, malo vode i tako dalje i zaista se jako lijepo te kravice nahrane. I onda smo mi sutradan imali organizovani odlazak na farmu u Pazarč, gdje smo sa domaćinima i dogovorili, oni su to fenomenalno priredili, jedan ekodorčak. Znači, sve su oni nama napravili od njihovih proizvoda, od jaja, od mlijeka, imali smo onda i pogačice i one uštipke, tu vam je pavlaka, sir, tako dalje. I ja se sjećam, pustili su oni tu na jednu livadicu, one njihove čurke, to je bilo stvarno fenomenalno, djeca su ostala oduševljena, igrale se i tako dalje. Neki su prvi put vidjeli možda čurke. Zaista su, dosta te djece je prvi put i ušlo u štalu s nama. Sad šta se dešava? Neko je ovako od odraslih imao jedan skeptični komentar tipa, neću ti Alma, ovo djeca jest domaće mlijeko, domaći sir. Ja sam rekao, polako, oni su igrali se, trčali, ogladnuli, pojeli su sve. Znači, i to je bitno. Ne treba imati tu jednu predrasudu da ti, eto, neće. Djeca su zaista uživala. Tako da, ono što su oni ponijeli sa sobom je jedna krasna uspomena, naučili su dosta toga, domaćini su nam i dosta pričali o samim životinjama i pozivaju nas da ponovimo iste te aktivnosti. Ja se nadam da će nam se ukazati prilika da takav jedan projekat i ponovimo za neke nove generacije koje su međuvremenu zrele za obilazak jedne farme. Mislim da bi sve škole mogle tako da osmisle, pored onih redovnih škola u prirodi, odlazak na selo da djeca prisustvuju proizvodnji tih proizvoda. Pa jeste, da nem se, znate šta, ja sam gledala emisije, nismo mi daleko od toga. Po nekim negativnim trendovima jako dobro pratimo i Ameriku i Evropsku uniju i tako dalje, tipa da je krava ljubičasta. Djeca misli neka zaista da je krava ljubičasta. Sjećam se isto tako jednog projekta Animal Planet gdje je čovjek donio ježa malog u školsko dvorište i pitao djecu od čega je ova ježa, oni su rekli zdušno od plastike. Mislim, to su stvari koje zaista treba da budu alarmantne za nas, da nešto uradimo, da tako nama djeca ne odrastaju, da nije jež, onaj živi od plastike, nego
možda neka replika se pravi. Da ih više vodimo u prirodu, da naprosto žive. Da se ne otuđe. Jeste. Otuđenje od prirode donosi dosta drugih problema, a mi smo imali kroz ove naše projekte gdje moram da se pohvalim 2020. smo radili počelim sa opštinom Centar UNDP gdje smo imali fenomenalan jedan projekat, a to je ekopsihologija. I to je nešto što mi proširujemo i uvodimo i druge naše nove aktivnosti, jer smo vidjeli, sagledali koliko je to značajno. Znači, onako jedno kratko, interesantno predavanje, šta nama to sve donosi, samo 1 sat vremena provođenja u prirodi, koliko je to dobro i koliko donosi dobrobiti za naše zdravlje, mentalno, psihičko, fizičko i tako dalje. Tako da mislim da je to isto za djecu više nego značajno. Djeca i umjetnici igraju se bojama, ja znam da vi imate taj projekat za koji možemo reći oni bojama signaliziraju. Jeste. Šta ste vi to bojama signalizirali sve? Šta smo mi tu radili tim projektom? Taj projekat isto 8 godina otprilike smo mi njega implementirali zaredom i to je projekat gdje mi djeci obezbjeđujemo medijski prostor i mogućnost da se čuju, da pošalju signale nama starijima da sačuvamo okoliš iza njih. A ja moram da se prisjetim da i ovi mediji upravo iz ovih prostorija snježnih emisija smo isto tako vrlo smo Snježa, vi ste uvijek bili učesnik tih naših. Pa BH radio jeste i tako da smo uspjeli da im zaista i obezbjedimo taj medijski prostor. Na kraju njima pravimo jednu izložbu njihovih radova, tako da djeca su zaista imale što da nam kažu i da naučimo od njih. Sad kad je Alma pomenula izložbu, podsjetila me da je upitam, bila je u pripremi izložba svih tih vaših projekata, hoće li to biti uskoro? To je izložba, malo je zahtjevnija sad u ovo vrijeme, da kažem, jel? Zato što želimo da u stvari ne zovemo ljude u neke zatvorene prostore, ne bježimo mi od galerija, ali da ne kažem da neko to okupljanje pravimo zbog ekstremnih situacija koje živimo, tako da one će malo da sačekaju neko vrijeme, jer možda proljeće, jer upravo sada mi smo u pripremi izložbe Čepočilim. Znači mi se nekako uvijek vratimo na taj Čepočilim, ali on je zaista jedan projekat dobre prakse koji obogaćujemo konstantno sa novim i dopunjujemo sa novim aktivnostima i sad želimo da napravimo jedan pregled uspjeha dosadašnjih i učesnika, a to je zamišljeno da bude na Eiffelovom mostu u Sarajevu, na otvorenome, i to upravo u novembru, to je trebalo da bude ovog mjeseca kad je ta Evropska sedmica za redukciju otpada, jer 2013. je upravo na takvom jednom događaju i započela se ta priča. Vjerujem da ćemo i uspjeti, malo smo, imamo podršku fenomenalnu, recimo od Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i Ministarstva kulture i sporta kantonalnog, što je potvrda značajna kvaliteti onoga što radimo i da dobijemo to su najveće javne ustanove za kulturu i sport u našoj zemlji. Ali evo još nam fali nekih dodatnih koraka za to i moram da se pohvalim da recimo upravo nas je i podržala Alma Ras. Oni su zaista prepoznali taj naš projekat i mi smo stupili u kontakt s njima. Evo, hoću da se pohvalim da su oni naši prijatelji. Žao mi sada što naši slušalci ne mogu da vide, Alma je donijela ovdje jedan, neću reći igračku, to je jedan sjajan proizvod koji je izašao iz ovog projekta, jako dugačak, neko bi rekao zmija, ali to nije zmija, to je jedan Grinić, ja bi rekla, Veseljko. Evo, jedan. Da, Snježa je upravo htjela da mu da ime. Još nismo uspjeli, ali o čemu se radi, to je upravo Alma Ras koja nam je donirala i njihove krpice. A to je upravo za obilježavanje Evropske sedmice za redukciju otpada. Mislim da smo se tu fenomenalno uklopili, oni su zaista prepoznali značaj toga i nama su dali te krpice da vidimo kako možemo da ih iskoristimo. Ovo danas što sam donijela, to je jedna igračka,
kao u duhu urađena patchwork, i imamo tu jednog Medu gore, znači, koji nam onako prilično veselo to sve na kraju. Medu koji je odjeven, da, rekla bi dizajn neke dječje pidžamice. Neke pidžamice, jeste. Mi prepoznajemo tako u tim materijalima razne neke od pidžamica, od i veša čak, tako da je zaista interesantna. Divno je što imaju razumijevanja u Almi Ras. Pa da vam kažem, sad je to značajnije nego ikada, pošto evo kaskamo, mnogi javni pozivi su otkazani, upravo samo su onako lažno rečeno rekli ne može zbog pandemije i tako dalje, tako da svaka podrška je značajna, a pogotovo bi ovu uobličila kao nešto što smo vidjeli da bi mogli da nastavimo u daljim saradnjama. Kad sam ja njima poslala slike u Almu Ras, da im pokažem šta smo do sad napravili, imamo jedan veliki prekrivač, to nisam mogla donijeti. Naravno, patchwork duhu isto, a samo nove ideje se dalje stvaraju. Ako ne bude u ovom momentu, recimo, izložbe, zbog njihovog tog susretljivog angažmana da svojimo tu saradnju, napravit ćemo jedan bazar na ulici upravo na tom mostu, pa da i na taj način zajedno Green Art i Alma Ras obilježe ovogodišnju Evropsku sedmicu za redukciju otpada. Divno, djeca mogu da prave razne proizvode od ovih sitnih krpica, je li mogu, tako? Jeste, i mi smo sada isto svašta nešto već sagledali i oni su nam obećali i novu donaciju u tim krpicama kako bi, jer im se ovo jako dopada, da nastavimo za te naše radionce sa djecom. Eto, reći ćemo roditeljima, znači, i odgajateljima. Restomaterijal. Znači, mi ništa zaista ne bacamo i to se zaista vidi. Imamo mi još nekih elemenata koji smo dobili od njih. Evo, reći ću ekskluzivno šta smo smislili. To su vam one tubice od konca plastični, to isto otpad. Da? To su, pošto je to fabrika u pitanju, to su, imaju veliki oni konaca koji ima 2 cm. I to će djeca sigurno iskoristiti za neke. Narančasta jedna boja, ja kad sam to vidjela, oni su mi rekli, hajde vidimo šta ćete smisliti od toga. Još im nisam rekla, evo sad javljam u eter, da smo osmislili da napravimo lampe. I to će biti, ja jedva čekam, već smo nešto skicirali i od tih plastičnih cijevi, znači da možemo da napravimo lampe. Stalak za lampe. Onda stalak nam je u stvari ono drvo koje smo našli u prirodi, ali lično smo ga tražili. Abažur od krpica. Pa možemo ga obložiti krpicama, da budemo dosljedni, recimo, može i to. Pošto podržava Alma Ras, a možemo napraviti malu, evo sad mi možemo brainstorming. Zvaćemo djecu da djeca to dalje osmišljavaju. Upravo tako. Ja mislim da će za djecu biti puno interesantno te igračke, a možemo da pravimo i hobotnice, recimo, i svašta nešto tu može da se napravi, a ova ima i funkcionalnu vrijednost. Znači, mi zaista otpadu dajemo novu vrijednost. Može da bude šal kada je hladno. Može biti na prozore da nam ne puši. Da. Da ovu emisiju Alma slušaju roditelji, uglavnom i odgajatelji, pa eto i njima ideje da one krpice po kući sakupe, da ne bacaju. To je to. Znači, restomaterijal nije otpad, isto tako dajemo mu novu funkcionalnu vrijednost, a usput uveseli, jer ovdje smo u vašem studiju imali jedan photo session, jel tako? Svi su bili onako u svom poslu kad su gledali našu igračku, bili su, probudili smo dijete u njima. I to evo i u sebi samima. Poslije ozbiljnih vijesti, onda smo ih malo vratili evo možete pogledati naš Facebook profil, da poslije ćemo objaviti te slike. Da pa malo da oslobode svoju maštu, jel tako? A naša mašta može svašta. Napravit ćemo muzički predah i nastaviti razgovor. Doctors on strike, what you need is a rest. It's not easy.
Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje. Reći ću zbog onih koji su tek uključili radioprijemnike, naša gošća u emisiji Odrastanje je Alma Hrasnica-Dervišević, akademska grafička dizajnerica koja kroz umjetnost zagovara kvalitet života i budi pozitivan odnos prema okolini. Realizovala je sjajne projekte Čepo Čilim, Čepo Klupa, Dagara, zatim oni bojama signaliziraju, da ne nabrajam sve, ali ja se sada, Alma, sjećam sjajnih projekata Eko Art i Eko Kuta koji su baš nastajali sa djecom zajedno, djecom iz doma za nezbrinutu djecu na Bjelavama i sa mališanima, učenicima osnovne škole Vladislav Skarić. Sjećam se onog zelenog živog, ja bih rekla živi zid. Da, jeste, to su projekti evo i ova emisija nekako, kad napravi čovjek stvarno rezime, vidi da smo dosta toga napravili, pa mi to daje podstreka i za naš naredni projekat, a zaista smo bili aktivni i kreativni i uvijek smo spajali to kao umjetnost i kultura. I onda smo napravili taj zeleni zid gdje smo pokazali djeci da opet ambalažni otpad ne treba da bude otpad, smeće, nego smo mu davali novu upotrebnu vrijednost. Znači mi zaista otpad pretvaramo u umjetnost. Napravili smo te od PVC flaša, napravili smo saksije u koje smo sadili razno cvijeće, to je bilo na zidu, boga mi 52, ja mislim da smo mi flaše tu iskoristile. Koliko djece, toliko, je li tako flaša? Moglo je to biti, bilo bi to puno lakše da je tako, zaista bilo nas ipak malo manje, možda neki 30-ak djece koji su tako tu zdušno, jer vole da vide finalni proizvod. I upravo taj zeleni zid nam je dao ideju i stekli smo iskustvo rada sa ambalažnim otpadom, da sad recimo kroz Čepo Čilim pravimo te art radionce gdje pravimo saksije, direktno odmah sadimo naše sukulente. To nam se pokazalo kroz iskustvo da su oni pak sretnija varijanta, budu duže zeleni i tako dalje. A šta se dešava? Za kratko vrijeme možemo da napravimo proizvod gdje djeca vide i finalni proizvod. Znači nije sad samo to će biti ovo i tako dalje, nego odmah vide i taj cvijet koji je tu posađen, što im dadne jedan osjećaj zadovoljstva i ispunjenja i osjećaju se značajnim jer su zaista nešto i napravili. Ali mogu ti zidovi da budu i zidovi plodova. Mogu male vrtove da naprave za neki budući projekat. To je dobra ideja, ja sam već imala ideje. Zašto da ne onaj mali paradajz da ukrasi zid, pa da djeca beru svoje plodove? Da, a može isto tako, ja sam razmišljala da možda ubacimo ljekovito bilje. To ono što smo se dotakle priče, upravo boravka u prirodi, šta sve priroda nama pruža. Sad to možemo da napravimo taj neki mini vrt, a evo recimo čuvarkuća, ona i ljekovita i tako dalje, tako da super je da malo i čopnu kad se šetaju i tako dalje. Da steknu naviku da svako jutro. Da steknu naviku i da steknu listić. Značaj koliko je priroda zdrava za nas. A taj Čepo Kutak je bilo nešto što smo isto tako radili, gdje smo čepove koristili kao likovno sredstvo izražavanja. Prvi put nismo radili motive sa bosanskih čilima, nego smo jedan motiv napravili jednog labuda u rijeci sa bubamarom i tako dalje, i sav taj motiv je bio izrađen od čepova. I imali smo prezentaciju rada, rezultata te naše radionce javno, napravili smo je ispred BBI-a, gdje smo jednu subotu proveli sa djecom koja su dijelila letke, i toliko odzdušno i toliko ja sam bila oduševljena koliko su oni bili ponosni što su tako nešto napravili i učestvovali u takvom jednom projektu, da su zaustavljali ljude na ulici, davali i objašnjavali šta su oni napravili. Toliko je to bilo... Saživjeli se sa projektom. Oni su se... I vidiš odmah koliko je to bitno ulagati u njih i koliko je to prelijepo. I kako djeca prihvate tako neke kreativne stvari. Ja mislim da je Alma tada tih dana imala u kući vreće i vreće čepova. Imam i sada. U stvari mi imamo preko 500 kila čepova u garaži. Onda morate praviti još nešto. Moramo, to sve, ljeto smo ih evo i prali, mi smo spremni. Naš materijal je tu. A i djeca su uvijek raspoložena. Ali zaista, nažalost, taj projekat ima za cilj da skrenemo pažnju na problem tog gomilanja. I mi radeći na tome vidimo taj čep nikad neće ga faliti
da možemo nešto od njega napraviti. Samo je sreća da mi i svi oni koji učestvuju doprinesemo da taj čep završi negdje u nekom mozaiku, u nekom umjetničkoj instalaciji, u javnom prostoru kao što imamo ova dva o kojima smo govorili, a ne negdje u smeću. Tako da je to zaista pozitivna priča. Evo imamo malo još vremena, Alma, ja bih voljela, pošto je ovo emisija ipak usmjerena odraslima, a naravno slušaju i djeca, a djeca i učestvuju u tim projektima, roditelji, odgajatelji. Alma je odrasla u porodici umjetnika, tako da nije čudo što je okrenuta od najranije dobi prema prirodi, prema umjetnosti. Da. Otac slikar. Nedavno sam baš gledala reportažu sa Alminim tatom. Da, to je TV Sa što je napravila, jel tako? To je ona emisija o njemu i o njegovom slikarstvu. On je imao i to je isto možda značajno spomenuti da smo mi napravili, isto tako udruženje Green Art je napravilo projekat umjetnošću čarši, a to je bila likovna izložba akvarela. U Hrasnici, jel tako? Ne, ovo je bila likovna izložba akvarela rahmetli profesora Hrasnice u Bošnjačkom institutu 2009. A napravili smo, zaista imamo širok jedan, jel tako? Da. I napravili smo krajolik u Hrasnici izložbu prije 2 godine, to je krajolik pod Igmanom, gdje sam ja napravila izložbu, to je jedna novinarska interesantna priča. Pokušat ću biti kratka. Znači, porodica Hrasnica, 3 umjetnika, izložba 3 umjetnika iz porodice Hrasnica u Domu kulture Hrasnica u ulici Hrasnica. Mislim, ne može dalje. Ja. I to je bilo onaj akvareli mog rahmetli dede, Fahrudin Beg Hrasnica oca, i ja sam učestvovala sa slikama sa mojim sa projektom List koji smo mi radili, a to je prezentacija ljepota kulturne, historijske baštine područja Iliđa. Alma, koliko je porodica bitna, koliko su roditelji ti koji djecu podržavaju, usmjeravaju, eto. Pa da, mislim da je jako bitno. A evo, ja znam da i kod vas je tako slična situacija, da je vaš unuk isto tako krenuo na akademiju. Ja se nadam da ćemo ga uključiti u naše aktivnosti. A ja sam recimo završila i srednju umjetničku školu. Moj dedo Rizah Štetić je bio direktor nekada te srednje škole. On je slikar isto. Pa tako da jesam zaista bila u nekom tom okruženju. Međutim, kad sam pravila tu izložbu krajog pod Igmanom, izučavala sam moju porodicu i došla do takvih fenomenalnih podataka gdje recimo su oni svi zajedno radili i stvarali, pa onda išli po kolonijama i slikali, družili se i tako dalje. Od Rizaha Štetića, od Fahrudin Beg Hrasnica, on je 2 godine završio akademije u Zagrebu, Kraljevska akademija u Zagrebu, pa ga je otac povukao na poljoprivredni fakultet, pa se on poslije vratio svom slikarstvu, koji se družio sa slikarom Ujezinovićem, tako dalje. Ja to nažalost samo čitam, a sam jako mala, kad sam se rodila, oni su tada to živjeli i nisam mogla biti dio toga. A to je stvarno i predlijepo vidjeti, jel? Ali sada razvijaš kod djece tu ljubav prema umjetnosti, prema prirodi, jest. Ono s čime si ti zapravo rasla. Oni su svu svoju energiju trošili kad imaju išta slobodnog vremena, a i naprave ga da ga imaju, da bi otišli u prirodu da slikaju. Uvijek su teglili te svoje papirče, štafelaje, tako dalje, tako da je to nešto kako život treba da se iskoristi, ispunjen s nekom strašću prema nečemu. Jel, to je stvarno predivno. Eto, Alma ima tu strast prema prirodi, prema djeci, prema tim sjajnim kreacijama. Ja se nadam da ćemo naći ime za ovaj jedan divan proizvod, mogu reći proizvod, jel tako, mašte, Grinko ili tako nešto. Koji je napravljen od restomaterijala. Od djece, da znači, djeca dali smisle smo mu novu ime, upotrebnu vrijednost. Ja sam upravo htjela da predložim, pošto već smo stavili na Facebooku onu sliku, jel tako, da možda vaše goste, djecu da ih predlože da bude, evo da vidimo kako će se nazvati. Da bude ali ne samo djeca Ringišpila, već uopšte najmlađi da biraju ime za ovaj proizvod koji je nastao od tih krpica, a bit će toga još. Ja, Almi i udruženju Green Art i svima koji se okupljaju i djeci u Domu za nezbrinutu djecu i društvu učenicima i osoblju osnovne škole Vladislav Skarić i svima drugima koji žele da se pridruže, želim puno uspjeha, neka razigraju svoju maštu, oslobode, neka
ambalažu pretvaraju u lijepa umjetnička djela. Da. Alma, mi bismo mogli još pričati, ali vrijeme da stavimo tačku. Hvala lijepa na ovom gostovanju i puno sreće. Hvala tebi, Snježo, i tvojoj dragoj publici. Ja se nadam uskoro novim projektima da ovdje pričamo. I ja se nadam uspjesno. da će odrasli podržati ove sjajne projekte. Hvala i našim slušalcima što su izabrali BH Radio 1. Pozdravlja ih ekipa Amar Hadžihajdarević, Boris Boras, Tonči Težera i Snježana Galić. Do slušanja. You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful that day. Love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign. Loving kind. Every night you admit defeat and cry yourself blind. If you can't wake up in the morning, 'cause your bed lies vacant at night. If you're lost, hurt, tired or lonely, can't control it, try as you might. May you find that love that won't leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. The DJ said on the radio, life should be stereo each day. If a pastor cast the unsuitable instead of some kind of beautiful, you just couldn't wait. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the time feeling petrified when they left alone. If you can't wake up in the morning, 'cause your bed lies vacant at night. If you're lost, hurt, tired and lonely, can't control it, try as you might. May you find that love that won't leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. Some kind of beautiful. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul.